تماشاوان هجا دما خوش به ایرو د ناوا روژه و مده نوچین هری گرینگ آگاهین هری داویه هنه می جار کدن باره پارو بکن لجیهان چد قومه آلوزی و شر لالی دنجی دیپلماسی و گفتگو و دیالوگ بویرجی لگلک دوران کراست مروفی دوام دکن لأوروپای شوات لهندستان لهی به وانوچیان اما ایرو آگاهین هری داوی باره پارو بکن جه وی روشا داوی و آگاهین هری داویه اما دست بکن او جی شر دناورا دولت یکبوین امریکا و ایرانیه هرچند شر دناورا وان هر دو دولتا ده بدمکی راوستیا بجی پرسکریکن دناورا هر دویان ده جی نهاتنه چاره سر کرن اف پرسکریک ده سری ده دورپیش دریایی امریکا یا لسر ایرانه و روشا تنگاوا هرمزه ده همان دمای ده سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ایرو لواشنطنیه و ده به سروک امریکا دونالد ترامپ را بجوه داکو لسر پیشترین هریمه به تایبتی جی پرسکریکن به ایران را هر وها لبنان و دورندن به تایبتی مجارا وان چکن نوکلریین به ین لگل ایرانه او نیقاش بک. چهار روژن دولتین یکبویی ین امریکای و ایرانی ایرشین خوین لدیجی هف رواستاندنه. سروکی امریکای دانالد ترامپ دوه دیار کر که د دانوستاندنین بردوام این به ایرانی را خالین ارنی هنه. وی گشبینیا خواه لسر احتمال گیشتنا رکفتنه که آشتی برای دانوستاندنان آنی زمان. دولتا ایرانی جی اشکره کر که حیا ایرشی وی نی کرن اوی جی سریل اپراسیونین تولدان نده. لی مسئله وکرین استاتویا تفگره هرمزی دنوا نقاشی ده. ارتش امریکای راگاند که د چارچوبه دورپیچا دریایی یا لسر ایرانی ده رین حفده کشتین بازرگانی هاتنه گوهرتن و دو جوان هاتنه سکناندن. بارگه ها نوندی یا ختم الانبیا یکینیا هزین چکدار این ایرانی که شر بریوده به دیار کر که دورپیچا دریایی یا امریکایی وکی برفرهکرنا شرطی حسباندن. د داخویانی ده هر وها حد دست نشان کرن که گف و ایریشا ارتشا امریکایی به برسف نمینه و تشتا پیویز ده وره کرن. لالیه دن هودان دیپلوماتیک جی دومه. لگوری تلویزیون دولت یا ایرانی وزیر درویه ایران عباس عراقچی به هفتاین خوین عمان و عربستان سعودی را لسر تنگا و هرمزه گوتو بیش کرنه. عراقچی به وزیر درویه عمان بدر البوسعیدی و وزیر درویه عربستان سعودی فیصل بن فرحان را برای تلفنی آخوی. دوان آخافتنان ده وزیر درویه ایران تکس کرد که پیوست هفکاری خورد بکن و هودان دیپلوماتیک این هفبش پیش بخن. هر وها داکو آرامی هرمی مسوگر بکن و لهمبر ایرشین دولت یکبویی ین امریکای بسکنن. ده همان دمه ده سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دچه واشنگتونی. نتانیاهو جدسپیکا شر به ایرانی اوور و جرا یکمه ده به سروک امریکای دانالد ترامپ را روبرو بجوه. اف جوین ده همان دمه ده و ببه هفدیتنا هشتمین آدناوبرا ترامپ و نتانیاهو ده. تی پایین جوینا کل قصر سپی ورل درخستن و لسر مجارین ایران، خزای، لبنانه و پرسکریکن هرمی به. تماشاوان هجد همان مجاره ده لگوری که رویترز آگاهی که پاروکیرید بجه چافکانی که ایرانی اویک را گهاندیه سلطنت عمانه که پیر لسر سینور دنگا و هرمزه چند پیشنیارج بوری و برنا دنگا و کرنه لحیانها ایرانی برسیو ندایه افجی لگوری که آجانس نشان رویترز را دکینه انبر خوابدن یمنه آلوزیا دناور حوسیان و عربستان سعودی دیج دوام دکه لیمن و تنگاوا بابل منده به روش آلوزه. دم که ده لسر تنگاوا هرمزه لحو ندکرن لحو ناکنه وای آلوزی لتنگاوا دنجی درکت. حوسیان ایرشی سعودیه کر و هشیاری داکو اوه بجاره که و بابل منده بگره. پشتی زیدتری 4 سالان جراگهاندنا آگربستا لیمنی ده سالا 2022 ده شردیسا وگریا سروی عنیه. حوسی عربستان سعودی توانبار دکن که
dorpêş li ser wan ferz kirine û lewma ev alozî dîsa ket rojevê. Hikûmeta Yemenê ku piştgiriya Swîdiyê digirin, dibêje ku Husî hewl didin astengiyên İran li tengava Hurmuzê derdixin, ew jî dixwazin li tengava Bab el Mandebê vê bikin. Astengkirina derbasbûna keştiyan di Bab el Mandebê re, bazirganiya cîhanî dixine bin metirsî û şansê vegerê şerê giştgir di navbera aliyan de zêde dike. Koma Husyan roja duşemê ragihand ku wan êrişên nû bi dronan birine ser binêsaziyên neftê yên li Erebistana Swîdiyê. Sedema rasterast a vê gurbûnê ew e ku Îranê di sisiyê tîrmehê de geşteke hewayî bi balafireke ber bi balafirxaneya Sanayê şandibû. Ev balafirxane di bin kontrola Husyan de ye û ev geşt ji aliyê hikûmeta Yemenê ya alîgira Swîdiyê ve wekî binpêkirina serweriya Yemenê hat dîtin. Di wê rojê de balafirxaneya Sanayê hat bombebarankirin û Husyan Swîdî ji vê yekê berpirsiyar dît. Piştî wê hişyariya girtina tengava Bab el Mandeb li deryaya Sor hat dayîn û hin keştiyên Swîdiyê hatin hedefgirtin. Wezîra Karên Derve ya hikûmeta Yemenê ya alîgirên Swîdiyê Afrat el Zauba di hevdîtineke li gel rojnamevanan li Riyadê got, Husî hewl didin modela Îranê ya li tengava Hurmuzê kopî bikin û li tengava Bab el Mandebê bicih bînin. Wezîra Derve ya hikûmeta Yemenê balkişan ser metirsiya nûbûna şer li Yemenê û got, hikûmet hîn jî çareserkirina aloziya bireyên aştiyane baştir dibîne. Husyan Erebistana Swîdî tawambar kir ku hew daye astengî li ber balafireke sivîl a Îranê ve hatî çêbike û nahêle li Sanayê dakeve. Di nav dewamiya vê aloziyê de Husyan roja yekşemê 26 tîrmehê ragihand ku wan balafirekî Sûxuriyê ya Swîdiyê li ser Bakur Rojava Yemenê xisiye xwarê. Roja şemiyê 25 tîrmehê Husyan ragihand ku wan êrişî navendên fîlma Amarko li Swîdiyê kirine. Berdevkê leşkerî yê Husyan Yahya Sarîye got ku hêzên wan du operasyon pêk anîne û ev agahîdan. Armancên hesas ên cihên fîrma Amarko li Cîzanê bi dehan mûşekên balîstîk û dronan kirine armanc. Di heman demê de operasyona duyem armancên hesas ên Amarko li Yanbûyê kirine armanc. Dîmenên li ser torên civakî hatin belavkirin nîşan didin ku dumana rej ji ser parzûngeheke fîrma Amarko li Cîzanê bilind dibe. Berî wê jî Husyan ragihand ku wan êrişî du keştiyên Swîdiyê kirin. Heta niha Riyadê tu daxuyaniyek nedaye. Li belê saziya berevaniya sivîl a Swîdiyê rewşa lezgîn li Cîzan û Yanûbiyê yên li ser peravên Rojavayê Keyaniyê ragihand. Roja sêşemê ango îro nirxê nefta xam a Amerîkî ket biniya $80 ji bo her bermîlekê, ev yek di nava dewamiya kêmbûna aloziya li rojhilata navîn de çêbû. Doh Serokê Amerîka Donald Trump diyar kir ku şansê serkeftina guftûgoyan li gel Teheranê baş e. Bi wê daxuyaniyê re nirxê neftê daket. Îro nirxê bermîla nefta xam a Brent bi rêjeya 3.07 ji sedî daket û gihîşt $85 û 65 sentan. Her wiha nirxê nefta xam a Amerîkî jî bi rêjeya 2.58 ji sedî daket û gihîşt $8.48 sentan. İran teqez dike ku ew dixwaze kontrola li ser tengavê biparêze û bacên derbasbûnî yên bi navê heqê xizmetê bisepîne. Her wiha İran dixwaze Siltaneta Ammanê jî wekî dewleta din a ser tengavê di rêveberiya wê de bibe şîrik. Televizyona fermiya İranê roja sêşemê ango îro ragihand ku Wezîrê Karê Derve yê İranê Abbas Ereqçî biriya telefonê li gel heftayên xwe yên Omanê Bedr el-Bû Saîd û yê Siûdiyê Faysal bin Ferhan axifiye. Li vir jî rewşa tengava Hormuzê hatiye nîqaş kirin. بله تماشاوان جنب برای خواب بدن مصر میوان ما احمد شیخ و نویسکار و چاودیر سیاسی بمره ماموستا احمد دماغ خوش به روش
Kuvet diçe alozî tevî ku şer sekinî alozî dewam dike li gorî we rewşa herêmê bi vê aloziyê vî şerî berê xwe dide ku. Dem baş Ravres. Silav rez. Tezanîn yani şerekî mezin li herêmaya alozî tucar ra newestiyane. Ev pênc mehan zêdetir in ev şerê navberê Îranê û İsraîl da û Amerîka da li arê ye. Di heman demê da ev rojên dawiyê dengava Babelmendê ya deriyê Babelmendê ev jî kete Meriyetê. Wisa xuya dibe gu ev şerra yê nesekine. Rasta hin cara em bêjin best yan çend roja navber dibin. Lê di encamê da hewldanek İsraîl û Amerîka heye gu dîzayna herêmê ya rêxistkirina netew dewletên li herêmê bi şewazekî gu bercewendiyên wan li herêmê da pêk bînin. Di heman demê da yan Îran em bêjin şeş mehan zêdetir hewl daye berxwe bide. Di hundir da tu guhartina çê neke di bêjin di şerê da her berdewam bike. Begî ya ez bêjim ev şer yê berdewam be ra naweste ev çi qas em bêjin nîzîka çel rojî navberek danê piştî wê 13 roj 14 roja dîsa şer berdewam kir ev çar roj em bêjin dîsa navberek heye. Mamosta Ahmed ez bawarim pirsgirêkekî deng heye hevalî me karim çareser bikim em ê carkedin werin gel we em ê divê mijarê de dewam bikin. Temaşevan hêja heya hevalên me vê pirsgirêkê çareser bikin em nûçeyên xwe yên rêzê de dewam bikin. Îranê carkedinê nûçeyekî ragihand ew nûçe jî dibêje ku du kesên din li nava Îranê li herêma Esfahanê bajarê Esfahanê li pêşa girseyê îro hatine darvekirin. Dewleta Îranê du kesên din bi hinceta ku tevlî protestoyên girseyî yên destpêka salê bûn li pêşiya gel darvekir. Li gorî Ajansa Nûçeyan a Mîzan Online ku ser bi dadgeriya dewleta Îranê ve ye kesên hatin darvekirin Ebu Fazıl Sepahî û Amîr Hüseyin Safarî ne. Ajansa Nûçeyan a Îranê me ragihand ku darvekirin li meydaneke li Malekşer bajarekî li parêzgeha İsfahanê li navenda Îranê ye pêk hatin. Di 19 tîrmehê de du kesên din jî ên ku bi sûcên wekhev hatibûn mehkûmkirin li parêzgeha İsfahanê hatibûn darvekirin. Li Îranê cezayê darvekirinê piştî destpêkirina operasyona leşkerî ya dewletên yekbûyî yên Amerîka û İsraîlê ya di 28 Sibatê de zêde bû. Beşeke mezin a mirovên di demên dawî de hatin darvekirin bi hinceta beşdariya xwepêşandanên li dijî hikûmetê bûne hatin cezakirin. Li Îranê xwepêşandanên şermezarkirinê yên dawiya meha qanûnê ji ber pirsgirêkên aborî dest pê kir. Çalekî di hefteya destpêkê ya meha çileyê de belav bûn. Rêxistinên mafên mirovan ên li dervayî welat kar dikin, dibêjin ku di encama destwerdana hêzên ewlekarî yên Îranê de bi hezaran kes hatine kuştin. Dewleta Îranê jî qebûl kir ku di bûyeran de zêdeyî 3000 kes hatiye kuştin û piraniya van mirinan jî bi îddia piştevaniya Amerîka û İsraîlê ve girê didin. Li gorî gelek saziyên mafên mirovan di nav de rêxistina Efrîyê ya Navnetewî, Îran piştî Çînê ew welat e ku herî zêde cezayê darvekirinê lê heye. Li gorî daneyên Îran Human Rights a li Norveçê û saziya bi hev re li dijî cezayê mirinê a navenda wê li Parîsê ye di sala 2025 de li Îranê herî kêm 1639 kes hatine darvekirin. Belê temaşevanê jem dewam bikin. Mamosta Ahmed hêvî me dengê we vê carê zelaltir be. Îran di nava vî şerî de êdî her çi qasî dengê wan derdikevin daxuyanî wan hene lê nava Îranê tev wêran bûye û sîstem êdî hêdî bi rengên cuda tê birêvebirin bi riya grûpan xuya ye tê birêvebirin lê li gorî we daxuyanîn ku ji Amerîka derdikevin Îranê derdikevin dibêjin ku em di nava têkiliya de ne navbên kar di nav de ne û li aliyê dinê jî şer heye li gorî we evna kaxezên zextê ne di navayê de Babilmend de û Hormuzê yan rastî şer e
نه لهفکرن و دانستاندن يعني بنرينا من افشر بردوامه بيج مهزلتر اف شاب قريه دعمو دمي دا مركب وقر حياني حتى اكتوبر لغزه تشتغل غزه رودانه لبنان رودانه وحتى سوريا رودانه وحتى مجيشتن شر دنبرا ام بيج اسرائيل وامريكا وايران دا افشر هل چندي دنبرا ام بيجن اگر بس شده یا حتی شارستری سیاسی شده بن لب نرينا من يقجون دا هاتون حيانا ها چی نبوده و هواتنی زحمت با جبرگو اسرائیل و امریکا انجام داد دخوازن ایرانی انبیجن تسلیم ورگرن یا برای شر یا برای انبیجن آشتیه و برای سیاسته جبرگو اشتا ایران مجیه که وی اسلام سیاسی هیا یا سیستم که رنگ کی جدا هیا اف لهفاتن چنابه قالك ام بيجن الوزين جريداي اف شاري در دكاف الميدانه وبكارهانينا هم هزن بوكالات هم كاغاز الحرمه اشتا واجي اماجا بيكر اف روجن داويه تنغاوا باب المند بجي كتا مرياته هر وا حوسي وك هزك وكالات ايران الحرمه دست ب ام بيجن زاختن سر عربستان السعودي كرنا ده همان دامه دا ولات عمانی هم بیشتر پیشنهاد کربو جبو تنگاوا هرمز برانگ جرانگا وره شال کردن نه بندری نامن حول سیاسی هر چی قاس همجی همجی دولات حرمه همجی ولات دیتر ده انجام دا بندری نامن اف یعنی شر هی شرکی مزنه شرکی حرمه دگران افخا هر وا سیستم حرمه دگران افخا ده انجام دا برجواندین امریکا برجواندین اروپا برجواندین اسرائیل لحرمنا جبر ویجی دیزاین کنویا اف شرا کشتنا ام بیجن مرشد ایرانی علی خامنه‌ای و هر وها کشتن بشک مزین جری برین ایرانی البته سیستم ایرانی کر قناخه کی نو قالك ام بیجن لیدان لهزن ایرانی چه بو لی حیا روجی ایران دهندری خدا خالا اف خالا کشتنا رهبر بلند ایرانی خامنه‌ای و مجارا تنگاوا هرمزه لما ام بینن گل هفدو امریکا ده و مسئله ده بیجه نابه کو قانون ناف دولتی ین دریای ور بن پیکرن ده دمه که دست رهبر کی وی ولاتی و دولته به وی رنگی کشتیه لگوری و دورده چه دنگ دکه لیدان بالافر چک یان دانستاندن و قانون يعني خويا دابا تشتري الميدان بين الشرق قال لك شواط الشرق مش يعني تشتري يقول فرد بيجي تزاغلنا بدولتي يا مسافة عم بيجي كيتنا توي هل بتا افتش يعني امريكا قال لك جرى درباس كرنا ودبي شري داجي تتا درباس كرن ده انجام ده يعني هز جو سياسات بريفا دابا هز پیش سیاست ودکه او ام دبینن یعنی هولدان اسرائیل هولدان امریکا چه بود دخوازن ایران تسلیم ور بگیرن ام بیج اف شر بردوام بکه جبر ویجی هر چی قاس هولدان یان نقاشن لسر اگربست هبن لسر دانستاندنا هبن لی بنرین من اف حمیجی یعنی دم در باز کردن و هر وقت حاضر کردن جبو ارشن ماستر اف شر وجين داويه راست ام بيجن تنگاوا هرمزي هناك شر واسيه له قالك شافكاري دي بيجن يعني وزاره فرنسا يا امريكا حاضرتي بالفرح دكه ده انجام ده بنرينا من عمل بشيا شركي مستر هر وها كاتنا حوسيان دنا و شريدا دهمان دمه دا ولات عرب و دامين داوي اوجي دمل لشگري دا خو اماده دكن حياني قالك لدانجي تشيكن هم ليمني هم لايراني يعني وسا خويا دابا هم ولات عرب تابلي في شهر دابا اسرائيل جو برانك جرانغان دخوز اف شهري كنترول بك بريفا بدا انجام دا برجواندي خو بيك بينه و ايران ده حريم دا لواز بك حيا بقينا استا كيجو ايران ورا شرط مرجع امريكا قبول بك يجي عم بشن شركي ماستر جو ايران كان بقى اف شهري رابك يعني للآلی دنه اف جهه ایران دبیجه از مفتارم کاغذ دست میده از حمیاب کار بینم جناب وجی هرمز و بابل مندب لگوری و باندورا تایبت حوسیان دگرتنا بابل مندب و چقاسی هبه و لسر دانوستاندن یان سر ماسه دانوستاندن او دست ایران راستی خورد بکه
یان و بیله کو زختن زیدتر جالیه ولاتین کندا فدل سر چه ببه راست انها ایران کاغذ دست خود داده شغلانده طيبات ام بيجن وكالات نويل الدرفا يعني مديت حزب الله حماس جوا قوتيك شو دا انجام انها ام بيجن حوسيه بقتيله ليه مره بزن حولدان حوسيه قرتنا بيت كافا بعد دبي بلا قال لك ولات عرب او مجبوري كتنا بشريب من اوجي مجبور بابا نقول يعني الرخ بشريب بامريكا عرب اسرائيل بدنا سكنان دا انجام دا پیمان ابراهیم نظر ولات عرب و اسرائیل ده اف شرط سر به پیمان ناجی تماشانده گو قالك ولات العرب دا انجام دا خابدن هف عم بيجن بهف كاريا بهمهانجيل قال اسرائيل شرع ايراني بكن دا انجام دا يعني بكارهانين حوسيه بنارينا يه بلا گو ولات العرب برتكوام زيادتر بالبرنبري ايراني چونكي مدي حوسيه خطن پترول سعودیه در بکرین هر وها دبیجی امی چمبرک یان امبرگو در سر باب المندب ابجی بیل هم مصر هم ولات دیتر زرارك مازن ببینن لو بندرنا من يعني ايران دروشك زحمت دايا وبكارهرين حوسيان ديار دباغو هدي واكبر نكون شر بك مجبور دبا قالك يان هم كوغات خواجي تخمرياته يعني بله لگوری و بریا دمکی داخویانی که وزیر کار درویه امریکا مارکو روبیو هبو دگوت کو اگر ایران باجه دین سر تنگا و هرمز دبس به مصر جی ببیجه قنال سوئیس کشید ور در باستون اجی باجه خود خوازم لگوری و مصر چاول و آلوزی دنره و دمک ده مصر خویایه یعنی هزاوی یا حریم باندورا و یا سروالات عربا گلکی زیده او جالی خواه چاول و آلوزی دنره هون لوی درینه نها البته قناه سوئیس نوکی ام بیجن تنگا هرمزیه جبرگو قناه سوئیس هاتیه کولاندن هاتیه چیکر جبر ما في دولت های ام بیجن باج یا ضریبات دینسر تنگا هرمزه جبرگو خزاییه پیمان ناب دولتی رنادن و ایران ام بیجن فقط دینسر یا ضریبه دینسر ام بگرن حلوستا مصر ها يعني مصر هرچندی مجبور لقال ولات عربه بده سكن لی تکلیف فرقال ایران بردوام دکرن لجبرگو زیده بونا لیدان جوالات عرب طيبات كويت عم بيجن بحرين سعوديه اوجي مجبور دمن مصر جي دنافدا بو برتكي وان زيده تربه برانبري ايراني اف بكارهانين حوثيان يه بلا تختك مازال سر مصر يشير باچنكي قناه السويس سالانه نزيكي 8 مليار دولار مصر را دردك هبه اف امبارگوی گو حوثی دخوازن دین تنگا و باب المند بیه بلا گو مصر بهتر لرخ ولات بیجن کنداوه بسکنه و اوج دربازی بجنگ رنگ جرقه دربازی نوه شریبه به و اوجی دهمان بگیشتی دکره برجمهوری اسرائیل و امریکا چونکه او دخوازن جداویه دا عربا و ایران نافبری ولا شرکی مدن شکن آلوزیه که مدن حریم شکن و اسرائیل و امریکا فری آلوزیه برای بابن کنترل بکن ده انجام ده برجواندی خواب ببینن بیلگو ولات عربا ولات حمیب حاجت امریکا و اسرائیل ببینن بله گلک سپاس ماموستا احمد شیخو نویسکار و چاودر سیاسی جمصر میوان مبو بله تماشاوان هجام دوام بکن آلوزی لحریم دوام دکن هر چقاسی بحث آلوزیا دنابر امریکا و ایران ده بکن ل اوکراینیا جی قاده کشر یا گرمه اوکراینیا به بالافرین بمروف پارزونگه نفته و استاسیون انرژی ین روسیه کرن هدف روسیه جی ایریش کر و گله کس کو دناوان ده زاروک جی هيا ل اوکراینیا هاته کشتن اوکراینا دشاره نزدیکی 4 سالون نیو ده دوام دکه ده جبو پوچکرنا هزار لشکری و آبوریا مسکو و ایریش خوین بدرونا زیده تر دکه کیف آرمانج دکه کو بوان ایریشان زخته لسر کرملینه بکه دا مجبور ببه لسر ماسaya دانوستاندنه رونه. سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی لسر حسابه خوی فیسبوک پیامک دا او راگهاند کو ده ایریشن شوه دا لهرما روستوه ترمینالک مزن آ درکتنه هات خستن.
Zelenski dest nişan kir ku li herema Yaroslavê û li komara Udmurtiyayê ku 1300 kilometre ji sînorê Ukraynayê dûr e, navendên neftê rasta rast hatine bombebaran kirin. Li gorî rayedarên Rûsî, di êrişên li Rostovê de agir bi çend avahî û depoyan ket û di encamê de yek jê zarok 5 kesan jiyana xwe ji dest da. Her wiha li herema Belgorodê ya li ser sînor jî di êrişên dronan de 12 kes birîndar bûn ku du ji wan zarok in. Fermandariya hêzên sîstemên bê mirov a Ukraynayê ragihand ku di sê rojên dawî de wan li nêvgira Qrimê li 14 stasyonên enerjiyê xistine. Bi van êrîşan re li seranserî heremê elektrîk qut bûn û krîza sotemeniyê derket. Êrişên Rûsyayê yên li ser Ukraynayê jî dewam dikin. Di 24 saatên dawî de li 45 deverên herema Zaporijyayê, Xarkîv û Çernîyîvê êrîş hatin kirin. Di êrîşan de herî kêm 9 sivîl hatin kuştin ku yek ji wan zarok e. Netanyahu daxwaz ji Amerîkayê kiribû ku balafirên F-35 nefroşe Tirkiye. Lê Serokê Amerîka Donald Trump bertek nîşanî vê daxwazê da û got Tirkiye hevalbendekî mezin e kes nikare ji me re bibêje em çi bifroşinê çi jî nefroşinê. Lê şertê Amerîka di serî de li hemberî Tirkiyeyê dîsa S-400 a Rûsyayê ye. Netanyahu diyar kir ku ew li dijî firotina F-35 û motorên F-110 ji ber ku ev yek wê evsengiya hêzê li rojhilata navîn xirab bike. Serokê Amerîka Donald Trump di civîneke çapmeniyê de derbarê firotina balafirên F-35 ji bo Tirkiyeyê axivî. Trump got, Tirkiye hevalbendekî gelekî baş e, kes nikare ji me re bibêje ka divê em çi bifroşin an jî nefroşinê. Trump ev axaftin beriya hevdîtina xwe ya bi Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ra kir. Ji aliyê din ve li gorî daxuyaniya Wezareta Derve ya Amerîkayê helwesta Washingtonê neguheriye. Amerîka pergala berevaniyê ya S-400 a Rusya ku di destê Tirkiyeyê de ye xalasereke ya nefrotinê dibîne. Tirkiye di sala 2019 de sîstema parastina hewayî ya Rusî S-400 kirîbû û lewma ji bernamaya F-35 hatibû derxistin. Lê careke din di civîna 25 Eylûnê de li Qesra Spî bendewariyên Erdogan ji Trump zêde bûn. Li Ewropa ev havîn gelekî germ bû û niha jî şewatên gelekî mezin derketine. Ewropa dibin bandora vê pêla germayiyê û şewatên mezin de nale. Pispor hişyariyê din ku meha tebaxê ango meha bê de li parzemînê gelekî germ derbas be. Ji ber vê Fransa û Spanya hewl din ku beriya germahiya dijwar careke din were van şewatên ku welat pêketine vemrîn. Li Avrupayê ji ber germahiya zêde agir bi daristanên Fransa û İspanyayê ketiye. Bi hezaran hektar ji daristanan şewitîn. Bi sed hezaran kes hatin veguhastin û gelek mal bûn kavil. Li bajarê Bordeaux ê Fransayê bi şewatê re barabû û birûskan veda. Voilà l'état de la situation et donc une avancée. Serokkomar Emmanuel Macron serdana herêmê kir û got rojên dijwar li pêşiya me ne. Continue de se battre, il a été Li İspanyayê jî rewş giran e. Li herêma Aldeia del Fresno ya nêzîkî Madridê û li girên bajarê Ondayê li bakurê Valenciayê dûmanekê mezin li esman kombûye. Hükümeta İspanyayê ji ber van şewatên ku li Madrid, Avila, Toledo û Valenciayê belav bûne, rewşa awarte ya neteweyî ragihand. En primer lugar, a los medios de comunicación. Serokvezîrê İspanyayê Pedro Sánchez ev şewat wekî nîşana herî bi êş a rewşa lezgîn a keşûhewayê penase kir. De las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera Li exponencial. gorî daxuyaniya Ajansa Meteorolojiyê ya İspanyayê, pelgên nû ya germahiyê dest pê dike û tê payîn ku germahî li Bakur Rojhilat bibe 42 pîle û li navendê jî bibe 29. Saziya Meteo France jî ragihand ku ji ber bayê hişk de germahî bibe 40 pîle. Wezîrê Karên Navxweyî Fernando Grande Marlaska jî diyar kir ku saetên pêş gelekî giring in.
Her wiha Yekîtiya Ewropayê balafirên nû yên avê ji bo vemirandina agir şandin van welatan. Li gorî platforma WFA 24 pispor li wan verjînê destnîşan dike ku meha tebaxê jî dê li seranserê Ewropayê li ser asta normal germtir bibe. Verjînê da zanîn ku germahiya avê ya deryaya navîn şêvan jî pîleya germahiyê bilind dihêle. Zanyar destnîşan dikin ku guherîna avhewayê ya ji ber sotemeniya fosîlê dibe sedema van pêlên tund ên germahiyê. Sekreterê Rêxistinê Neteweyên Yekbûyî Seymin Stel hişyarî da ku krîza avhewayê ji kontrolê derketiye. Li Japonyaya erdhişt bi hêza 7.1 çêbû herîkên 5 kes birîndar bûn û gelek mal jî hilweşiyan. Ji bo gelek eyaletan rewşa orta hate ragandin û hişyariya tsunamiyê hate kirin. Li Japonyayê ertejeke bi hêza 7.1 çêbû. Herîkên 5 kes birîndar bûn û çendîn mal hilweşiyan. Ji bo gelek eyaletan rewşa awarte hat ragihandin û hişyariya tsunamiyê hat dayîn. Li gorî agahiyên navenda lêkolînên jeolojîk a Amerîkayê û Ajansa Meteorolojiyê ya Japonyayê li nêzîkî grava Kyûshayê bi hêza 7.1 ertejiya. Saziya weşanê ya fermî ya Japonyayê ragihand ku li başûrê rojevayê welat de herîkên 5 kes birîndar bûne û hatin veguhestin bo nexweşxaneyan. Herîkêm 12 mal jî bi tevahî hilweşiyane. Dibe ku welatî dibin kavilên van malan de mabin. Ji bo vê xebatên rizgarkirinê dewam dikin. Kurahiya ertejê 10 kilometre bû. Hükümeta Japonyayê ji bo eyaletên Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Miyazaki û Oitayê hişyariya rewşa awarte da. Saziya weşaneya rayedar a Japonyayê ragihand ku ji bo heremên peravê hişyariya tsunamiyê hatiye kirin. Rayedaran daxwaz ji welatiyan kir ku ji deryayê û derdoran wê dûr bikevin. Ajansa Meteorolojiyê ya Japonyayê diyar kir ku ertej li gorî pîvana wan a Shindo gihiştiye asta herî bilind. Hat gotin ku ertej li heremên wekî Yatsushiro, Uto û Mashiki yên Kumamotoyê zêde hatiye hîs kirin. Hat îddia kirin ku divê ertejê de dîwarên kêla dîrokî ya Kumamotoyê ku di sala 1467 de hatibû çêkirin hilweşiyane. Li ser ziyanên canî heta nihat û agahî nehatiye parvekirin. Xelkê Herêma Asamê ya Hindistanê bi lehiya ku ji ber barana zêde çêbgere bê çare mane. Zêdetirî milyona kes ji ber barana berdewam û encamên wê tar û mar bûne. Li eyaleta Asamê li Bakur Rojhilatê Hindistanê ji ber barana demsalê lehîra bû. Cîhûmal dibin avê deman û bilançoyeke giran çêbû. Bi dehan kesî jiyana xwe ji destan, bi hezaran gund û bi hezaran hektar zevî dibin avê deman. Ji ber baranên bênavber li zêdetirî 1800 gundan bandor li zêdetirî milyona kesî bû. Welatiyên ku li herêma Siva Sagara ya Asmê dijîn, li dora malên xwe yên ku dibin avê demane bêçare mane. Kirasetên lehî piştî demsala havînî ya dirêj a li herêmê her sal di vê demsalê de li seranserî Hindistanê çêdibe. Li aliyê din jî li gelek herêmên din ên Hindistanê ji ber nebûna baranan av kêm e û hişke salî heye. Tamaşevan hêjel vê derêm xatirê xwe ji dixwazin. Ev bûn nûçe û rewşa dawî ya ku me ji we re hilbişart bû li vir bi xatirê we. Dem xweş.